Jotono skang puilawo ini soboha ake takumku mam pan soboha mcu soboha joto ini takumku tiprasa lukuro jotono cobani cibai ya payo ketiniyo ang kothadeni sanip chongmo ake gbangma public ba joto brurao gbangma kauno tui saye allegation tepa ye gbangma kau salai morono sisa je ang simo rongmo jorao clarification de na hiye ang sisa tinio phaimse aboke social media wo comment khenele gbang mano comment kheha hamu haya janjani dol janjani khatomono kaham hamya gbang mano salai himbaro nimsiyo msu khariye kau khna nangnai tim chi ne nangnai aren bo ye je ang simo jorao ang ani clarification ang nrojo toni buskango tbmc aboke chini social media o keha chongno samo chini taku lssac debbarma ye kroha je social media o kausa phaimo je bung topic tbiye phaimo khe empowering others is a good sign of a leadership aboni kauno no abo topic no ang uchiha example by kiye sani chongtong aremi rowo aboni khuye pono gbangma social media otre bangma baikhoha je dino tpf ni president patal koina jamatia buskang phaiye press meet o kau saklai paiha arpun chingyoke gbangma bro reaction ongha gbangma bro adakebo pressure high ongha adakebo tension onglaiha adakebo gengsalaiha adakebo chayo laipiha abodin kheungnai ro gbang mauha all tripura o ake gbangma social media o bodin khe thuru thangmonoha khe abono tuye no je reaction khepainai chini taku lssac debbarma bung keha topic tbiye phayo aro nimsiyo no abongha empowering others is a good sign of a leadership aboni meaning no bunglet borsichi ebake 10 bochor jorao training khe tongmi ba stunge tongmi study khe tongmi hisam himbarang pharo je bung samo bai aini observation te analysis wo abo strai ki ang matuya abono ang practical no sisa sanim chu maming khe ang khe chrai hindi po practical lo khai samu homo samu ang pono tang abo moni boye sichang abono teno san phaidike to sisa chung khalai nena abo khe naidi keha pho je tawo tipramo thani chairman sir produt kishur manik debbarma no bubagra 184 jona rajani bongso dynastic ni royal dynastic ni keha mthui tongkho ye keha po sning yang etha keha po bongna abodin khiye sning phono yachau ya ongtha abodin khiye ongthangmoni jorao tini jotto bruno bubagra no hamya umuma 184 kings ni obodan no tuikhuye siriye public of nuye hamya umuma tuibiye phaya akhe aro je hamya umuma tuibinai abo tuibimoni orthotma abono hiyo je bing hero yano sarau yan tonero no sahos kheria abono no hiyo empowering others abono no hiyo empowering others inke abo tuibinai lespo abono chong sninglai phina joto lukuro joto aini takum khubung sohano phayuro abono chong sning phie naina spo raisa phaya spo sa hala je somoyo janjani patio samung tangpaye sitrisia onglai tongpuo chemne bu chem ha paine bu paiha ongye tongphuni jorao election phayo thango ongye tongphuni jorao tiniyo cheni sar produt kishur manik debbarma no je 184 ya 186 king hiye no yo chati sauye bini achai mo tari ro no bini achai mo sal ro no
पालौरिये ज्राय थेके हुग्रा जरावो आखे स्कुलो थांथिंफो बुबाग्रा मोया खुथिंफो बुबाग्रा लामाव हिंथिंफो बुबाग्रा आखे बाजार थांथिंफो बुबाग्रा हियो नेमा बोइरिये तुइ साबिनाय ते साखुये तुइ साबिनाय लेसपो abono chong nayanai thaitong abono empowering others abono no sahos karimo treke hano encourage khemo treke hano abono no empowering shokti karimo akhe abo thopi aye rohawo jiniti prahawo tawbai khe 72 years parung ye 73 years running chole tongha je ajang phathar hani phaiye Bangladesh ni phaiye tini ro Tripura hawo je ruled khe tongpaimo te occupied khe chini joto su haro sei pai laye te administrative power sida te political rights ro no pa no sikhau laye adhikar khe tini ro chono sason suson khe tongmono abono tuye gbang mabro je khe modin je sa modin no mainak bulsing lai paiye tongmoni jorawo paupaye se thabruk bangma si tongpo sarok ya ongpaye tongmani jorawo tiniyot mahiye sapi hai mole chini ha chini sason our land our rights chini ha hingkhe chini sason jongnai nango are ye keha pokhorang tui sarok ya somuyo pho sahos khiye khorang tui saye gbang mati prahani bruk rono young generation rono chini hase hiye sningriye chini hawl chini sason tebe nawo hiye je sningriye phaine leader abo leader no jong sniyo ni nangnai abo je khorang tui saye phaimo tawo jot to bro no sa himbareng pho tini su phaye pho pa bro abo khorang no tui sarok yako akhe at least aro nimsiyo chini hani bubagra hiye je chong hiye tomo binim khudei yo chong khna ha je chini ha chini sason bongskangwo hing tomo je chini ha chini naikol phang kintu tini su phaye tini jorole bongkhut chini ha chini sason ya choela ba abo khorang bongphono tuisa abo dikheno pa sara Tripura ni bro saphimaya khopo at least bubagra ba tipramo thawo samung khenai ro nimsiyo ba briyo ba han jorale chini ha chini sason hingrok ha tipramo thakhiye tonai ropho tini suphaye pho tipramo thawo bangma leaders theke grassroots level ni public jorawo chini ha chini sason hiye khorang tui saro ekho bangma tongkho tini suphaye pho tongkho nro abai ni kau maina bisas chayang mi haisike grassroots level o nainai di akhe bangma leaders ro kau sathi ro nang nainai di social media o naikhe chong bangma no himba aro jagawo abudin khi ongye tongmono tiniyo bau buri bau han jarawole bro urau sahos khe chini ha chini sason khe ni nai hiye khorang tui saro abono se hiyo empowering others is a good sign of leadership ke abudin khiye je leadership spoti biye phai abo kautma spoti biye phai abo sahos spoti biye phai chong nung ang tiniyo chini ha chini sason hiyo ne mani bo word our land our rights himo word no se chung hingmaya hiyo ne mani sahos krui abudi ke ongye tongpuo je khorang tui saye chongno boiri ha te khnari ha saye khnari ha chongno sahos kari ha abo sahos kari ne leaders abo spo urtu enai di takoram khora akhe ang specially kabonim chu chini taku Isaac debbarma nongpho urtu enai di kaham ke study khedi kaham ke analysis khedi are hiye nono pho ang kabong jao abo thopi anai di tini je boding ke saye te mo abo kau buide na kau phi abo no pho chung study khedai tong analysis khedai tong je chini hawo tau jarao 73 years running ong tong ha boro wo phatar hani illegal immigrants hiyo beaini probeskari beaini ke phai tong phainai ro ain bai ya ko beaini ke phai tong phainai ro bro ro hawo occupied khe tong phai ha sason suson khe tong ha himole abo kaulek boide kau phi
abono no jotto no reply rini unto especially Isaac debbarma nong saphono abono reply rini unto इनके आबो जे illegal immigrants रौसे जोंनो सासन सुसन खेतंगो हि सामो काउ बोइदे ना काउ फी आबो चोंगे नाइदि आखे आबो काउनो तिनियो चों स्कां रौओ जिनि गोबां मा लिडार्स दं मायुंदिं कराइदिं tor लिडार दं आबोरो निम खुदियो तिनियो साहस खियबो काउट मारनो नुं खुदे खनाहा दाखुरम खुरो जों वैसो नाइथाय दं आखे नाइदे उचिहा जे आरो आबो illegal के फाइने रनले रनि नुयो ने नांगो आबो याहा नि जराले चिनि हावो चिनि सासन तेबि माया आबो ब्रानो नुयो ने नांगो हिए खरां तै सानाय ते illegal Bangladeshi बा illegal immigrants illegal foreigners go back आरे हिए खरां तै साये जत्तो तिप्राहा नि ब्रुरो बाउ थाम्बो ये बाउ नै रौले तिनियो आबो कत मानो सारो हा सोशल मीडिया पर डिबेट खेरो हा आबो निस्काउ फाये डिबेट से खेरो या आबो दिन खे उन तमो आबो साहस खियते बिनाय एम्पावर खेनाय पब्लिक नो नुं आं दिन स्नु हा चाया चुया उन तनाय नो तां चानाय नो आखे ट्रेक बांमा यंग जनरेशन नो ते लीडर्स रो नो ते होग्रा रो नो हिरो यांगे तमनो तिनियो हिरो रिहा फाइंग रिहा so that is called empowering others abono se hiyo empowering others इनके जों रो kaham ke study te analysis खेथाय तंगदे ना ख्रुय abono kaham ke जों वाइसे नायला आखे तले दो आबो पाइपिए ट्रेक के हाकाव आं सिचा शॉर्ट के सानिम चुफियो आबो के नायदि तिनियो गोबां मा एलिगेशन टीवीयो ब्रुरो नाउ नाया लीडर्स देव हा ना पब्लिक देव हा ना ग्रासरूट लेवल नि ब्रु दे ना हाई लेवल नि टॉप लीडर दे आबोले आं सापाय माया आरे बो सोशल मीडिया रावो फेसबुक व्हाट्सएप ते यूट्यूब इंस्टाग्राम आबो दिन मा सोशल मीडिया रावो जों गोबां मा एलिगेशन टीवीयो मनो जे समयो टीपीएफ बा जे टीपीएफ नि प्रेसिडेंट पाताल कोइना जमातिया प्रेस मीट खिया खो बा साखु या खोंगे तंखो ब्रुराव गोबां मा हेनाय सिंयोले टीपीएफ नो नांगया हिए से सापाय दं नले नांगयाले ग्रासरूट लेवल चंगले तंगमोमि पाराव चंगले तंगमोमि आबो स्राय स्राय चंसि आबो दिनखेसे अलरेडी सायते या फांगो सारेंके इनचो फारके नंगना के आबो नो नायगे दारो जे वाइसु नायदे तिनियो प्रेस मीट दियो जों पूरा हालो कौलायहा येखना हा जतो जों खनाले बुखना मोनि जियोले सोशल मीडिया मानि थोरो ने नाफि मानि टेंशन ओने नाफि तिप्रा मथ सामु तां तने रखो बा सपोर्टर्स रखो नांसे नांगिया हिंखेबा मानि टेंशन ओन माकुनु प्रश्न क्रियो सामु से नांगियाले कि चुया चुनाय सिनाय रोंनाय ते दफानि लीडर्स काहाम नो मायुंदिं लीडर तक्तरो नो तंबाय उखेबा मानि वानान मारो तंफि तिनियो मुहा पचि याहा जे टीपीएफ इंथो बुस्ते हा 100 जना रो हिसाबे सारा त्रिपुरा के अबस्ते हान माम थो को थामी बाहालो को लेहा हिए सामो बायले माने आसु थुरो नै नाफि माने मखा सा जालाका नाफि माने आसा बाजार नगरो काउमा सालाये प्लुक थाने नाफि मातोमी टीपीएफ मांगमोन बये तिनियन रो सामु से नांगिया चु या टीपीएफ रो ओंखे मांगमी टीपीएफ हालो को लेहा हिमोले आसु सम खा माहनाय प्रेशर हाई प्रेशर ओंफि आबो के हा जत्तो लुकुरोने थियो के हा स्पेशल क्वेश्चन खेनिम छ आगे फाइदे त्रे था चुकना लेपिना आरो नायदे बके बांमा कमेन्ट्स राव नमनि काउटमा जे पाताल कोइना ताताल कोइना
ada ke busau mogos hin patal koina aboro ke sanai tong যেমন বিশ্বপতি debbarma ain piti nongye khenai rok skamburo samuro knau keto social media wo matma ha mulang mai peya abudin ke bangma sanjara si ham sanjara rong ha aini slai sinai ro de ha aini slai sia ro de ha lang samaya himbarang pho ang pho at least ain thi ang pho smartphone ka le tei pi tong jamba ang pho social media khuloken upi jaw chaya chu ya hindi pho ang sikho mi rong mi samon ko ya himba ang kau sanin chumola bodese nei di tinio kaut mak bang makamokhe seed loop ya kaut makau patal koina seed loop maya ni bo ye la chia khongmi ko ba nini patal koina seed maya ni bo ye sa khong nango gbang ma kaut makau aro no ang ka example rinim chu ke habro nong ong hakau nong ke habro narwai ring tina ha ke hano ong ya ke ba phaidi jong pal no tong lesna ye ring tina ba bihi ung phono laye tui biha bos no su phai khe aba ang narwai ring tui bi mo bru no phaidi narwai ti mai kho achanang than di po hi ha ai kho ti hwa chinang than di po hi ha tui sa bi ha bos no su phai mo khe ma nu phai hai mo khe je narwai bu su phai ha nu sing mo achu di po hi sla ya mo ha po khe sla ki moni khie se ma he nai aro wo brok khru ni se ba lai tha brok khru ni se chomot ka rong tha khe abo thangnai ha ba thangnai ma abo bong tma khe ne ma bini roll mang ne aro bini roll ma ong thai tong akhet ma wa nai na abo no se ang na no sirinim chu akhe brui lai tui phe bas la lai tui phe bos phai mole achu di po himaya ko ba cha di po himaya ko je sai tui mole phai dia kha khe mai phe cha na ba phai dia khe khelai na bo khe samung pal khe tanglai na po hi ha bos achu di ba cha di po se hingsla e ko snio se nini aro wo no khong su phai han khe ang thui ha ni no lai tong sia ni ko se tui mo se no su phai khe mam phai mole mam pha bai chomot kar ba lai mo se abo brui la te mono se bono se achu di po himeya ba cha di po himeya buk tuyo achu di he nai buk tik ma khe di he nai moha se pal mai khong thang ke abo bong buk tui ja go tong nai ke aro bini roll mang nai tai po ni je samodino ke aro roll o nai nang mo khe tma roll abo no aini observation te analysis ni kaut manang si sa sanim chu aini personal views no aro nai di brau aro nimsio bodi khie ong lai tha hanke brau no umtho nei ma je narwai thangnai ba je pal thangnai pal soye tinak nai bo aro abodi khe brau chomotcar ong lai thangke brau no umtho nei ma ke ha point umtho mayu jodi bo umtho mani kono scoop tong hai singke bujaiye jano po saye mchire nei ma bam chire ma bro ong khar ke tang lai khodi umtho nei ma bini ekta responsibility tong ba abodi khe khemai ama bro ong hai singke butma ke nei na ari ya kebu te kino ongslu ye matong na ari kebu ongslu ye ma phaine ar khedin ari ya abono kaham ke waisa na boje ang example samono thu ke waisu ye mchie nai le jade ye joto bongsro na kabo jamse nkhe aro nai di bo ang je kau samo yes de no de no salai di akhe aro je tai samo seed loop ye je hiyok mo abono to yang sanai uchi no jeba manui nong pho ke habro no rinai hi ha ke habro no rinai hi ye safi ye riya mani ulta se uchi se ye la phi ha ongke abo se ye uchi phero ye se phi la nai ha bongle loop deklai or english by greedy bongle greedy deklai na greedy ya aboni answer kori de